Inggih ka ratu. Ratu Dewagung istri. Titiang taler belen titiang dari ke sampun sayaga. Ngiring sapa margan palunguh. Cokore dewa durus medala ratu. Riwa mangkana Wijil sira sang diapat Buasana sarwa petang Yang subo anak eluh weh mula destuayu pasti mendasar ben kidung anin luput ke cara alunan suling itu cara suling brata asiwa latri Kodin dong kodin don kopi nawo nenten wenten saning ayan lintang kelis tuayuan palunggu kiratu saja beli ayo urus udah carakanku kita makar. Wah, inggih titiang. Sarong ati titiang sampun saya ke nyanggro mino kadiri saka dalan. Latihan suker itu askaya. Nabi kesane mawe nang. Angayu bagyo repi kayo nang palungo sane ngawe gadito legon nika sampun nabi Baga marong matek tadi permaiswari jangan belum pantas kamu ini kelis tuayuan itu nih. Ceraga. Ayo mang, Duh kapan titiang duh. Titiang nenten jepacang doh giring sapa margan palu. Titiang sedado. Awak marok becak kene ratu. Sapunika durus aratu. Ingulon pripaya lumaksana. Nggih, sapunika wentan runtuh pawecanana ratu. Durus sang pamargi ratu. Apa makan dipa tirang
Pan susone nyangki Inggih lurus napi sane jagi pacang ungu atur uningang maro presitian titiang pinat keparakan doaning parakan punika wantah pak Tadi wenten sanes saran ke bawah saroi ratu inggih lurus Lah caraku Inggih titiang rengak nekang kadingu pitu luwer gar gitu keripik ayo nang palungoh coba ratu yening karma yang titiang bukoyo isekal sane nadang kembang kenten anto radayu palungoh jak seger got cek seger jak jeget sajo listu ayu lintang listu ayu hatian sukar itu kaya Napin pusik nih di silego. napi kesane mawinan sapunika Nah, go sane patut uningan. Apaan wos mangge prameswari maring kadiri raja risampun ngidem madak dados permaiswari Merapian langkah sendiri. saja beli urusan satunggal ida wos ida kapangge disampun ngidem madak nada silih sinungel panjake sami Maka jang sumulyo bakti. bakti kaping linggih Mal apa tawang ci makawinan bakti ya panjak. apa ngerane ya Makawinan bakti mapani arahat hidup. Iso tekeningi panjak, gano tekeningi panjak. oh benar Kumatine panjak bakti kelawane asih. saja Tuh, ini lurus. mangkana juga pertama nggoh kasuk Nah, ngawe suka disupane bakti asih ketemu pasti Suka rahayu kapanggil. saja beli Kawang ci rahayu. ah Rah to gede ayu to lancar, yang suka gede lancar. pasti lu Pasti suka pada seger. Oh. Yang suka seger, mercau. Mercau. saja beli Oh, lurus. udah Ya. carakanku kita makan Inggih titiang parokan titiang watabakur. Atin titiang talor inggih. kan kadiang pareng kita maring kadiri Nggih. Sepengerawu titiang kenten talar belen titiang Amerika kering karang keputren. Nenten wenten tios Wadah. ngiring kaping linggih duwagong titiang. Ora kariana patih mati. Titiang niki boyo nyenentan dios wantang ngiring. Mina kadir udah bos. sakti arang Sangrat kiri anu patih. Wantah kadir kapung. yentan mangkana Eh, lah pakon sirang madri marangke Yen sampunika pekayon palungoh ratu bangyang titiang mangkin naoken kaping linggih tidak ora kariana patih mati. Cantos tepos aratu. Nawa ke titiang aratu. Ora kariana patih madri. Mapanang diriki
Itu dewagong istri sampul ngantos. Eri sepengrauh palungguh Joko Ratu durus medala ratu. Pakuloning andika pati pasang tabe sembah sirang pateting andika nawagan di jalan kedua gong istri ledang ngasih surya neng sembah pangembakten titiang mangda neng titiang nenten kekeni sot-sot pederawu kenten tanda tulah pamisi Bang sing kena raja punulah. jodoh di Udah, wang solawan wak nasi nama. Paman Rakaryana Patih Madri pamule sembah pamana ring itu sang yang sinembah benten wow sida ratu Barang kita dinang kilo lawan ulun. kemudian jadi paman teko mai Muda tumpen dadi mara teko mai. Anak ada apa? nah lurus sang ratu sige ingan dikenat dewi apa ingulun kadu tedening narsingeng kediri nah subodo sepengerawu titiang meriki nenten wenten Teko gel ciciang yang mereka tuas yang ada nen. munut bisa mani do sangar nado nangkil ngereng aja palungkot cokor ratu ternyata naratu lama kana sirenata Dewi Awang Sulan Marikanang Lirah sepengerawu titiang meriki mangdane aratu meresido jemawali meriko ring jagat kita Modula wali ben kemo ke jagat ira. aja beli Cuk, Kagian. Menawa sing salah nekareng aing ulun. kemudian bisa paman buka raos buka gitu sing peleh penggelaningan Sing paman yen nakarne. Dot kenapa yang makin ratu Paulut apa anak kue ujar pareja sinengguh sirenata Dewi Anglar Dharma Weci Sunu calon arang ya mapan ado neliu. Produk jano panjake panjake ngorang. sane nikang aratu ngelarang sane mewasto Dharma Weci ngeluh mesti angeranjan Mati wong tanpa dosa. pas aja beli Nah, do dia. iya tenimitan nyantan supek sepetak ujar janes ayo niko sane mawene panjake sami tansah tinut kewentanang aratu dari kiring jagat kediri Mapan ke sinenggu riri. sungguh sakti Madri kita. Weh, matri. Ian mengkene ulahmu. Nah yen mulo ku kene solah caine. Mawaruani ulun. Weh, mulo saja. yang aku Brahmantyo nanti udah nanti gabung istri Ian tan kangke Prabu ulun. Dan harap hidupku. Weh, mulo sing nyitang lah karnot. yen sing itu sangat rau mai tapi nilinge hidup kertanya altan kayu maudi Sing lakar hidang, sing lakar mekat. Madri. Sakudu-kudu kita tumon. Pindo asu borosan tekapmu. Cuk, yang kene ke dayo caine bina cai buka ikuluk porosan Mulo bubuka yo cara icicing. Ratna mangali dan harap pemulihan. Tuh, yen ku kene lah kau bicara. Jangan berharap
Udah lah kamu wali kamu ke Jangan berharap akan kembali. aja. Tuh napi yang makin ratu. Oh, iya. Kan kayu nih udah mau walik ke ring jaga dira. Luar geni dini bemiak. Wih, loda. Nah, nih dia jadi manjo itu manjo. Nah, tuh Manggali kita. Nyai Ratna Manggali nyai. Kan mangkano alus sojar. Wih, itu alus. Yang keto ke alus wakene matur kapening nyai. Itu ban alus ban nyatuang. Kemudian nyai Bangras nyau temunyel wakene. Jadi kita bramantel sinau. Cek Bangras cek kenyat nyai nyau temunyel wakene. Apa? Apa orangnya apa. Winaya mangkano. Daya gitu winaya peh. Nuk sekali. Madri pinaka patih. Patuh sateng kata keding Prabu. Nera keriana pateh madri satinut ring bisa manido sang nato buat nundung nyai uling dini ning kediri. Ya dia sun ngemas akan pati. Nanging Madri beli prayotan maudi. Kadong angkian wakene angon ngetokan buat nundung nyai wake tusing lakar takut wake tusing lakar makirik pinten. Mari makin apa nabi? Durosang. Yai. Maling kotan maling saji. Lah kita amat manggali awang sulan mari kanang kira-kira aja. Pangken sampun kalah. Ratu rakariana pateh maka kalih. Nah jadi permane gimana? Jangan nama kali. Ayo durosang. Cak sampun. Wah pangkentan sampun. Wih. Nah, kengken jaman ngerasang benyai tuh tanah itu berasang tuh jadi tuh kecap-kecapnya tanahnya malu. Dandang larat tuh. Tuh bau upah ini pemengkung, bengkong nyai bengkong. Mengali. Awang so kita mari kanang diraju. Nah, sampun. Durosang. Cek waliang berikut jaga dira. Ini suku dadi ini tuh. Ini bedadi ini mulai beli nak meluk ini bakal lale. Samo. Lahata kita biprayu jumujuk mari kanang kediri. Wadah kalian tante nemu lawan sirwalu nata dira. Wadah kicang sairi. Ya sampun nikop di kayu ratu. Terus pemargi ratu. Koncongan. Nak kengken nih. Lemesang bungut nih. Segera. Iya.
Jeneng Ratna Manggali nake buku dewo. Dong kada kudu teke dewana mai dini diajang memen bi. Kaden lakar ngabor teluwung. Jat ngelengi dewo di hadapan memen. Mana dewi cara apa lautang matur nake buku dewo. Udah, Ibu. Iwulan urung mangge Prameswari. Ya tenir miantian kelawan sirang Madri. Dong ni dewa uliang gitu. Ipatih Madri ani mayang nake buku dewa gitu. Nah, dewa sumang sahib. Lautang, mualik mu dewa kepurian. Meme lakar ngarapan ngane kene ni mamana nake buku meme ni. Nada ngire. Mangkan lo, mangenangan pusir walunatu. Riwungos ngerengos sudarni Ratna Manggali. Iya. Cai Prabu ke diri raja. Sanidu kuna uweke anak ibu ke cai. Nyen kaden cai ni walunatu. Tata nuruh begitu maling sira walunatu. Yantan rempah bau kiwa dengan mastakan siwa walunatu. Tatan mundur pikir sira walunatu. Halo. Sutat jani candak nyai ane patut nyandak pejalan di Patih Madri. Iya nemuntu deh. Tu magernya nake buku ini. Buat kesaktian di dewa, ansos mulai dewa lakan nyandak pejalane Yai Madri. Memang antosang dini dipuri, lautang. Ya rasa punika kalian polong-polongan ubang yang metetok sarong iman. Sigro. Marung datang atau marung datang dong kene yo. Tapakan benawang nalu. Pinggala kenu. Alih anan tebogo. Naga buasuki. Silut yang ira. Wang bersiwarasan. Wang ki hulun di perayu. Meduan napak ikang pertiwi.
Wah. Apa nunggu sanyu tirupo kadi mangki? Prayo. Tanding jurit lawan tek kita matri. Ajiangku napa kita tantan. Menawa tak kita mati. Oke, datang tak kita mati. Rarung anyuk dirupa po gitu. Rarung saja nyai ngelekas anaknya bukan nyai doh. Wania kita ngadang ri lampah mulun. So keto bani nyai lakar ngadang ri lampah. Gusten wakene rakri anu madri. Ya dia sunakan pati. Mulun di prayartan mau di. Mungkin dia nyai ngelekas, mungkin dia nyai ngelekas saktian. Sebeten tanah, sedewar langit nih. Gusten wakene papas ya nih toh. Weh. Apa wajah Madri cai apa nih orang cai? Nah, dia ngapa gitu? Weh, mulo cai cangkah tumangkah, mulo cai Madri. Praya memujuk maring jagat juga. Weh, ani cai mai ke jagat juga. Ya antuhu kita prawira Yang mulo saja cai wanen, yang saja mulo cai wanen. Mai jadi centok lah. Rengendi harap tak gitu. Nah, mai marap. Ren kiwo. Nah, ring kebut. Ren tengan. Nah, ring tengawan. Ren harap. Ring depan. Maris lurus. Nah, ring belakang, ring ukur, ring belakang. Ren duri. Ring duri. Ento kita prawiro. Lah kita cinentok lawan. Nah, ini super galak yang saja nyai sakti lan sambungan kancut teh. Nih mau Gusten wakene lawan. Ngedengan kau bisa cuan. Kita sambung. Iyo. Ayat no. Ada ngabur. Pasar kita mati. Apa nih kita pasar? Nanti ulun. Praya menujuk maring kaya. Balik.
nyanyi bareng dia. Di madu. Baru-baru. Ayo Titiang. Man kengken buat pejalannya ini. Nyandek ieu Patih Madri kengken. Nyak selamat. Sampun ampulungguh cokor ratu sumandang sayo ring Titiang. Sampun kasar sami musuh pelungguhan. Nah, dia stun ketu. Kanden karuan lege nyan kenah men. Lautan dijani. Ngatak-atak sisian meme bersama. Yen sapunika kayon polonggo ratu Bangyang Titiang. Ngauken aden-aden Titiang. Duh, nyai aden-aden mau kajak-makajang. Jalan ke sisiang deweknya ini. Tangkil ring itu sangsimu. Wah gitu sisian meme kok gitu pak. Lang kenu udar dire meme. Dingwang nih jani. Bekang kupingnya ini. Swireh nih jani anak ibu ke meme. Ketibenan nih madan bayu. Panak meme nih ratno menggali uliang. Pangsido anak ibu kenyai ngwalosang buat sakit kena meme ini jani lautan tut uri lampah sire meme nah tadi ngehang munyin pangandikan nih tani yan nyai ngajak melajajak itu mecek ape kan metik tokan dogen nyai yan kene marah kerasa kresi matur ada ampun apa? Arab tan Arab lah wara kedelawan siram ini. ngeremok aturnya ini kecaro baterai bangkong. Kengken can anak sing kena titisan. Nah, ini kene laudang. Dut uri lampah sire mimi. Mati nyujur mari kanang dalam. Maring kayangan sitri kamamai. Mbi prayo. Amin sih walulugran lawan sire yang betadi. Sigre. Lautan loh, iring pemarken isane loh. Lu mampah kudu sire waluna temari kanang sitri gandem. Ngaksa maning ulun batu ke betadi
Tapi pepulun wak sama kenu kaulaniu atang kilawan siru yang betari sinampuru kinaturakan ngapan wani amadu ngogah kadiyogan yang boduke betari iya prayo minsesih warenugrari paduke betari lama kanu sidu ngadiruk metemang peguyang-guyang yagat kediri raja moang kanu kadini kang yun iwalu nadeng dia merapuri sokalu suang ninga pramadu suastoyo paripurna noton kejongkot dening wang iloyo Wana nira potara wantian Ngalaning semua riulun ri padu kesirian Lama kana natan kekeneng sot-sot tupun rau Wasan nira padu kebetan Suat sana mijir Digla kumurasa kumurping pracu manali motor marikanang berarti vitali pati jubayu akasu lintang terang kanumuang surya candi kareng denilo wapan nanu wong prapto wong ngajap rituasi siapa menawa prapto engkin kulun meduke yang petari ingsun ruan-ruan walung nateng dilah tangkil lawan yang petari mangkane juga keteking sisian sedayo anemah bakti di meduke petari yang mami Inggih Ratu Yang Betari suryaning titiang jagi tangkil ringanggan kulungkuh Yang Betari Wah enak si nuluse kriang meduke petari ring sang kaula
Yang dosweco yang botaring ijen titiang pangalugraha. sekarang sojani. Walunat hira osiro prapu. Lilo ritwa siro yang durga luar kayu mampu. O parak lawan. Nange. Ayo kita manastap. Siro ibu dah, Vibraya. Asung kerja wara nugrah lawan kalakan. Bila! Ngalah kena jiwa permanen. Kita wanita. Masuk kini sanding neng baru. Hari santu dayu sirwanan. Rumah su Siti Mandi dengan angkan sarirantu. Lewus yang berdari. Waweh nugrah lawan sirusuk kamu. Suksema titiang yang berdari. Sampun sweceng ijen pengelugraharing Gustin titiang nalering titiang. Amin. Tuan lali puih kisirwanan. Ibu pramaning suksma inaturaken ring paduka bedari. Sampan sampun lulus si warulugrah yang paduka bedari. Walun aja. Wapan kita. Us pawe panugrah. Us sidi pengliakan. Belok. Lumak sana kita juga. Roh akan gatin kalang jagat ke diri raja. Lama kana menadi-nadi pagoyang-goyang. Ni warak padio saning temaji. Lurus-lurus melungguh ratu. Ian mangkanu. Enak palunguh bedari. Alunguh maring kayangan. Doyan samangkanu. Moriang mamik lawan kita. Adieu! Dong puniki asane ijen pengelugrah jak manyang awak tiang kita mekebar kan tiang ratu yang betari. Mah benar kada satu rantu paliwara. Yen memetih maru. Tara kebus baru awak memene. Anu gumanti panglugrahan di yang betari. Tekenan naki bukuni. Nini bone jani. Tongos anak ibu kemimi, walau sang pedih basang mimi. Inggih asapun api jeung kayon pulungguh ratu titiang jak. Cutet sairing. Terus Sisian mimi persamu. Lani jani, dum mari kanan ngalih nyai pilo, lendu, lendi, uyang rarung, lautan nyatur desa nak ibu kubai.
Meme di tengah. Lautang pangmangan pengliakan laki buku. Melahang lo, bah wiban nyai lo. Nyen di Balai Pomun, nyen di Marjopati, nyen di Setro. Melahang di ngehang. Lampang kedo ya maro ya nganggo. Sampun pawe nugrah tidiang besar. Ngarana sike memekok bayu mogang warisangu. Ngastuti sangyang pirau. Ulun sangyang siwu ngalungguh ring mastakan. Sangyang Brahma Prajapati ngalungguh ring sejeroning Patmerdaya. Sangyang Puluning Sedro ngalungguh ring tapaking tunggal. Iyan sampun maringat ngayajan. Iya tiku metemahan yang Trimurti. Mangkane kawisesan pun lewat tengah lautang dengklengang batisnya ini kelepang layahnya ini pangsayan mangan pengliakan anak ibu lautan jalanan ilahnya raya ngapa dana madu lolat sangga rukyo gamang rasamu suara itu sing mamang dah si tegal lah bersama itu ngardi kering ngardi lu lama kan itu rasu banyak yakat kejelian nak bang itu semuanya lo dengklengang batisnya ini layah leb-leban lo oh pangkis tuh Mario sisianan haki buku membi dihin matanya Wangkan juga si Rewalunadem Wan lali
ngas tahu pancu Durga. Wakulun yang Sri Durga maring wetan wancu. Wang dari Durga maring lor pulungan. Duk semi Durga maring purwa pungwan. Siro sangyang kori Durga maring dakcina wantu. Mayo Dewi Durga maring madi. Yaya tiga ngewetwang pancu budu. Yaya tiga ngardiruk marikan nangwan. Gambah boknya ini lo. Jalan nang lautan ngegolang bedik bangkian Malah ngegolan nih. Lautang lo. Lautang majalahnya tuh desa nak ke buku kan. Di tongotnya ini ngartiru maigri. Lautang majalan nak ke bukunya ini. Mau kejang suatok kang sisian mimin nih. Melahang. Jengah, erang, genah ya nih. Tongkosnya pada lo. Baru? Ayo Titiang. Yen kini rinasre walunatre. Katan kadi garjik tu rituasi rami ya meme. Titiang nalona sapunika ratu. Yang petari. Nenten nanen titiang liang sekadi puniki ratu yang. Pangrasang yani Prabu Kediri Rajan kengken rasane puales nih. Nih walunado inan leakan pangtawang rasang janing penegaran yen sing penyah penegaran nirdon kasih nengu walunateng dira. Dan cai kedek ngakak nah. Mare cai menang kaden ban cai nang. Nenyen kaden cai ne inan leak nih. Pangtawang cai angge titiang. Nah, pangsing meklo dini pangtawang angin rasane melu lautang. Nih, iring anak ibu gelas. Pai teman dewek dini sesukat iraga dini naik pangkat artinya tadi asisten balian bidang iraga dari masyarakat jadi tadi asisten balian lumayan lah uling di itu iraga man melajah
dikit demi sedikit tentang ilmu dong. Ilmu pengobatan artinya alternatif artinya gitu. Jadi apa sing liur ayo ngonyang waktu mapan subuh mikirnya jam 12 dari melah diraga jadi jero balian tangkilin jadi nih jero balian jero balian balian jero balian ada gelis nih kok parkirnya. Ah, ini ampun bos janji. Bosnya, karena lindung. Nah. Tapi dia melihat. Aduh, kayaknya sakit di kaki. Aku punya lagi dari balian. Dia nangis deh. Ketua anak dari balian. Tinggalan pas, tekan dua binedo. Jelek malah mulu ada gitu. Yang presiden anakku. Buku bapak pengajaran anak sakit itu manggil pulang. Sakit walau yang senyidang segar. Orang kalian tuh sensasi. Sing Kalian tuh baliannya kan. Kayaknya kan mati. Dia nangis deh. Ini persentase ini. Dia dibawa pulang ini rumah sakit. Padahal abang masih balian persentasenya. Nah, 99% bakal mati. Coba apapun mengobati kaisaran itu. Nah, nih kapan apun balian kan sidi waton. Ya, lihat itu tuh iragu dari manusia ini cenglan pas, kan sanek pas di permana. Letak hidup mati. Yang pemeragat manusia di bumi ini mulai nunggu kayak mati. Sakit wala. Janganlah sering kaki rodani sampunan lengeng. Sampunan sampunan bisa yang tamu Yesus. Ngasih bakti macam rengi ngaturan tanam sebesar. Mandainya presiden nemu rahayu. Dia yang disakit dengan alih maturan kok mau gede-gede. Murah kan? Iya sih, disegor. Ngiling rengi dia ni kata. Patu. Nah. Ini jani. Ini subuh jam waktu ni, bapak tu dah nenggal, ngubatin sang sani sakit ngalaukan ada ini. Subuh lemot bayi neno masih ayah kengkeng banapot. Sireng ragu bakti rengi jatuh sudah. Lacur nih. Makan taksi kan nih jatuh. Lah peluk suban nih. Aduh. Tegak, malu karena tegak. Aduh. Mengelepot bangnya. Kene pantennya. Sekondanya bapak ngubati, bapak bakal ngendungin aku ngawenan dia sakit ini. Aku kepilihan lo. Patut ini cek dumun cek. Om Suryo Chandra Tringgan. Sinar di sini jagat. Ini mangkit juga ngusuk. Mandap sudah kalah ngepasang sekatis bolong ketek. Ngeteng pun ada saya. Bah, ini ngena di kuku bapak nih. Napi nih kok. Kerana ni dia sakit ini sih tu. Oke. Pingsan juga sebajang liu lah bes. Oh. Saja tuh. Pekaknya segagar samping. Wah, patut. Bapak ni masih segagar samping. Dia ngoyong di tidur renang atasnya. Semulih itu di kafe ban payungan segar. Sangka ni jadi cari kita nama iya pun ada nyanyi. Napi nih kok. Sekarang kok kita nama iya kawan ni. Don, napi nih kok. Relax kan. Sudah diragu sen tadi tugas padu ragu sitom jalan kebutuhan masuk kafe sen tadi itu sebenarnya.
Makin. Nah, pangsing boleh nyan bapu itu. Oke. Pangsing abung yang obat main. Nah, jadi bapu bakal nyoba masih. Dia direpek segar, hasil dan legur. Jadi orang dilanjut mati. Nah, kamu yang bagus. Ini kayaknya mau 99% nggak ada hidup nih. Sing ada tulisan apa nih? Wah, di petanya kan baru hidup kok. Kontak. Oh, mati nih subuh yuk. Melang subuh jani. Tuh kencenan apa tuh? Subuh jana ya pengelut. Aduh. Aduh, semua ngaden coba ya nih. Sane mangkin. Kerama sane. Baduy. Jani pangkengnya. Yo ngiri suruh madang mati. Jengken patut. Bolak-balik nih gitu. Apang sing yo sangsara atma ringkas. Patut kayaknya yo pembersihan. Bersihan, ya. Kayaknya yo upukara Upukara, kematian yo. Apang sing kan. Kebawa si raga sing hitungan anak kami mati sih gitu. Iya. Aige. Sane krama sane boleh. Kamu Sane mangkin. Mangkin. Menaki-taki dumun. Menaki-taki. Menaki-taki dumun. Ini pembersihan ge. Indaya kita ngopi munas ring jero mangku. Mangga siaga ring ajang ge. Kenapa ke patut pemarginannya? Mangga. Jero mangku mangkin. Boleh togas kan? Durasi tiang ring jero mangku sane sampun kesudi jagi mersihan watangan durus balik jebos margiang napi sane sampun dados bantang niki ring penegan maka sami balik jebos ri sampuni jero mangku ngomargiang pembersihan tunas titiang mangda melinggih dumun nggih jaga ring kanan kiri sakewanten melinggih Sane boleh tugas panjang jero mangku nggih dumun. Sane siosan manda pengisi dumun. Mangda dangan dan jero mangku jaga pacang ngomargiang sane ke pos. Mane pisan tunas titiang ring sang sani kerauhan entawi Sane kerawun gamel pecalang perjuru bakamda linmas tunas titiang mangda kegamal dumun inggih ring sisi utawi ring pinggir popage sampuna ngeranjing ring tengah puniki bermangku sana boleh tugas agama dengan soang-soang pagut itu mendawankan sana ngamot tapi pembersihan durasi tiang ring sane kerauhan tunas tulung ring pecalang bakamda linmas lan perjuru mangda kegamal dumun dan kalah pemarginya kalah pemargi durasi tiang ring sane siosan pengiring napi luwire ring sampun ngenahang watangan
Tunastik teang mangda magingser dumun. Alet-alet makasami. Ri samponen Alet-alet makasami. Sane nanggung itu mande pegusir dumun. Mangdo dangan semangku mewakan pegusir. Oke, ring sampun ngenahang watangan magingser dumun, magingser. Di sampunan mengenal ayon ni sampunan malih rika ring badung oyong eh. Mangdo Indayang pecalang. Sane wenten yen sampun wenten watangan, sane wenten wantah jero mangku. Jero mangku sarang pecalang lan sane siosan magingser dumun. Atur pengiling titiang majang ridena diserang sami. Tio sang ring jero mangku jani jaging ngemargiang pembersihan. sayang indana Maka sami melinggih dumun. sane Nggih. siosan dados dumun. Titiang nuna sebetul sareng sami. Kain. Tio sang ring jero mangku jani jaging ngemargiang pembersihan. Titiang nunas mandan melinggih maka sami. Iderane semeton titiang sinarang sami sane wenten kerauhan sampunang ngeranjeng iriki sampunang ngeranjeng rengajeng jaging mariang pembersihan nggih gamel suang-suang malih abisan titiang nunas majang ngeriderane sarang sami raman titiang wargen titiang Indayang sane siosan. ngiring trepti Nabi sane sampun kaiguman Memargiang etete. antuk dane jero bendese lan projuru make sami ngiring sarang-sarang dados bantang dados paguman irage iki nggih mandeg terti pemargi aci duwe puniki suksma Sane siosan melinggih nggih. Panjang jero mangku kemanten. Hari sampun diwakang nike pembersihan nike etete nike margian. Marja ampun ke rumah tuh. Tapi ini ke sepatu. Ya niki itu Marja. Kalau kayaknya Ilengan itu daun incaran yang alis kenahan itu mando jangkep ke Marja. Margian pun etete daun intaran itu dengan alis kena niki asam niki margian pun muka nih ayap itu daun intaran daging daun intaran daging benaring alis nih
Swastiastu. Inggih, iening sampun makesami watangan keni pembersihan tunas titiang siraja sane riki tunas mangda melinggih tumun makesami galah puniki jagi kaambil antuk jero mangku dalang sane siosan tunas titiang mangda melinggih tumun mangda trepti pemargine. Nggih, para dirane sinarong sami. Renggalah wengi becik puniki preside raga masa 2 jam. Kemawon sedurung punika wenten atur titiang Sumatera pinake pemapah malih bos-bos. Tunas lungsur titiang durusang punika melinggih dumun. Pertama mariang dumun upakara pengerti kadue maniside jangkep termaning puput dari sejalan pemargi pula palih pembersihan. Nggih, rati dedare utamanya ne kerama desa adat Lembongan. Asapunika taler rauh ring para penodia penonton aci penyalon arangan. Sane kemargiang mungkin nemoning kajong klion kedase ring desa adat Lembongan. Kemauan sedurung titiang matur Sumatera pinirien duga tekatur puja pengastung kare. Demugi jadi wastu napi sane pacang kaptiang antuk rati dadis narang sami preside memargi antar turmaning labde karya sidaning don. Om Swastiastu. Nggih. Sane ka pertama dane jero mangku. Sewengkon desa adat Lembongan sabu pinandite sane dahat suciang titiang asapunika taler pinake murdaning jagat Lembongan dane jero mekel dane jero bondese sane wangyang titiang karauhin perjuru sami sane dahat suksemayang titiang tunas lungsur abih titiang jebos ring rakine becek puniki sayo waktu garji tepisan manah titiang napis sane mawinan riantukan kadi babuat titiang utamanya ne perjuru kerauhin keramo sinarang sami preside medaging melarapan antuk pemutus pinake murdaning jagat Lembongan dane jero mekel dane jero bondese kerauhin perjuru keramo sinarang sami ngantos side memargi aci sesolahan penyalon narangan sane sampun suwe pakum nenten kemargian dados side sane mangkin sampun munggah ring awik-awik desa adat duwe ngantos pemargi penyalon narangan puniki aci duwe gumanti kemargian nyabran kalih warse apisan nemoning kajong klion ke dase napi sane mawinan titiang punike lega titiang eden seduaning calon narang niki ngaturin ide batare dalem pemeka sesunan sane kesiwi antuk krama adat niki side memargi seduaning nike untang tetujon pinake pemulah poh jagat mawit sangkaning wenten tutur niki tutur ring tutur punika munggah sane ke bawah Sabte Durga minapang titiang arang wong weruh langah nak nawang dan ampura dumun niki Sabte Durga
ring dijewit ne medal sane ke bawah sabda durga punika boyo jenenten sios mawit saking ide Batari Uma Kepastu sareng ide Dewi Kali Kemayeng nika sane Kepastu menados raksasa riantukan iwang pemargi purun mayang-mayang okane rare kumare ri sasampune dados durga sideng ngentek ring pertiwi punika nyungsang boyo je sukun ide cokor ide sane ngentek tanah kemaon sirah ide nika ke bawah durga nyungsang di sasampune kadia sapunika seduaning tetadahan ide punika boyo jantan sios wantah layon dan nah antuk krama sidarang sami subakti ring ide Sangyang Widiwasa nganutin kadi tate titining agama tatwa sampun kenten subakti ring ide setate sembahyang napi nika mawinang arang wong padem langah ni mati sakit ane mati wanta ane sampun tutuk tuh utawi umur sampun lingsir sesuwen-suwen seduaning punika minakadi tetadahan ide punika nak ampun arang pisan tedun ide Batari Durga maka kalih nunas panugaring ide Batara Brahma kapaijer aris panugrahan Panca Durga niki ampun sane ka pertama boyo nenten tios Dewi Sawitri Dewi Gayatri Dewi Ganggegori Dewi Saci muang Dewi Gagar Mayang niki dados Panca Durga ide Dewi Sawitri matemahan dados Sri Durga panugrahan punika kesadean wantah warna putih magenah ring kangin utawi purwa sesampun kadia sapunika ide raris Dewi Gayatri menados raris ide Dari Durga magenah ring kelot panugrah ide Batara Brahma sesampun kadia sapunika ide Dewi Ganggegori punika dados mino kadi Talor Durga sane ke bawah Sruki Durga punika magenah ring Paschima Kauh panugrah ide Batara Mahadewa sesampun kadia sapunika ide Dewi Saci Durga magentos aran raris ide mewasta Raji Durga panugrahan ide Batari Wisnu malingih ring utara utawi kajeng raris ide Dewi Durga boya jantan sios wantah petemahan ide Dewi Gagar Mayang niki sane kaduta antuk ide Dewi Durga maka kali ide Batari Uma dados Durga sareng Kali Kemayeng dados Durga ngewetwang sabda Durga 7 Durga yang ada Panca Durga niki ning ngelimbak ngarianing gering sap-sap merana sarwa penyakit dan niki ampun ketitah sami sang buta ketok tuntu ide sang ketuk-tuk tangan anye gamang memedi samar tonya nika sane ngawinang biuta ngawinang pengelara merana ring sewengkon desa pekraman dan sesampun kadia sapunika nika sandang ngewentanan penyalon narang untang tetujuan api nyomnya kedurgaan ide maka papitu sangkana wenten keris penunggal sayang teriak sare ang ungmang ang meme kelawaning bapak nika angin nyomnya dan mawi nama wetu calon ngaraning mata harang ngaraning lebang pasti ke pengiwa kelawaning penengan dan nika mangde maka sami tata sauninga maka patut iraga dados krama dados umat Hindu rikiring Bali nganutin kadi adat istiadat iraga patut subakti ring ide Sangyang Widi ring leluhur ampunang ubar Batara joh-joh dan Batara Kemulan mantan nika mewasta gedong Kemulan gitu dalam pusat desa perbentan rika kadi sapunika nika akedik mina kadi wenten sembramo canan titiang banda maka sami tata sauninga
Napi ne mawinan Dewi Durga, Dewi ni kina jegek. Ya dan sangkana di tiang mapi nuna sering ratu danani sarang sami bakas lanang-lanang yang sampun Dewi Durga yang niki ampun Dewi Durga ngeni lanang-lanang sap kan kurang japana. Ya ben Dewi Durga menci. Ben lebih parah kan. Di pet pradene raris sang meraga Dewi niki sampun kebayang-bayang kita perlakukan tidak baik maka mewetulah ke Durgane bangkitlah geni panca rahasia muka dados Durga ampun lupa diri dia menghalalkan segala cara ngeroroh kini wah jauh jatuh balian sakti kemu alih dan inti napi pang nyidang ya pang prakat ani demon jak kurang nanti yang pang madunnya panyidang mati dan kada ke Durgane ampun medal tadi sapun nih nike untuk tujuannya nih pindah ke kasuk semane penyalon narang duwe rakina kadi mangkin seduane galah kadi mangkin di tiang katurang galah gitu seduane penyalon narang niki patut medaging mudre wawantana perkara muang pengundang layon sampun wenten mangkin di tiang galah ngaturang pengundangan aing karatu denarne pemekas sane sampun pawikan minap mincorang sang yang ngaji dasa aksara jadi astun pemangku yang sampun pengiwa pemargene durus dan sapa siraja sane sampun seneng ngelarang dharma weci amati-mati wong tanpa dosa mangkin sampun galah duwe aturang titiang niki pengabih titiang kalih pinaka pengudun yang bener niki jagat lembongan dane jero mekal sarang dane jero bendesa di pet pradit tiang tembak nyaplir bendesa bah ke kiri nyaplir bah mekal bah ya dan nggih mangkin sampun aturang titiang niki wonten 11 banjar niki relembongan titiang ten perlu orang kita niki banjar ambil titiang ring jungut batu dados meriki do kapur tamu banjar kangin ngulah pawak sing abang montor ten meriki ampun kan durus yen sampun arse jagi mintonang watangan titang wenten Asia sia watangan pilih ampun oh ni lu ada ni wani ada bencong kita wenten iki durus pintonin banjar kayu nyen je bisa ngelayak di banjar kayu banjar kangin keluar kawan meriki sampun mustakil ya rame-rame ini teke nyak nasi layak tu layak ring ceningan joh ngapu sampan nu niki wenten watangan sia durus pintonin yenten nyidang watangan titiang niki mekal titiang dados ampun siap tempur niki mekal katosan bete bendesa dados yen bendesa ternyidang jero mangku ampunang nampur wikan nggih yenten mersidayang deriki mari jebos watane iring titiang ring setre sapa sira je kayun minap megenah rika ring soring pura pusah dados nika ring sedok bedangin dados jaga ampun rika tiang lakar deriki oyong oh. yenten mersidayang watangan bendesa dane jero mekal yang Riki balik jebos sering ceningan niki gelintang ceningan niki di jembatannya jaga oh lihat lihat kau ini apa teke kemauan ampura yang lihat tan wenten ni teke bahasa lihat nak wenten tios kemauan ampura tiang tan purun pun dike ngemedalang yang kayun melajah ngeliat durus rauh si tiang oh.
6 bulan dan bisa ngaliak niki garansi seumur hidup dalang duwe dan wenten sesari yen sampun kayun melajah durus pangten iraga ngagunga ngajum na uli joh digumi lemongan senter kirang ter kesaktian yen kayun melajah kemauan tekun yakin nika kunci nika kuncine tekun sarang yakin demuan ngalih aja benya terbut melajah kena bisa ton pistelah Malih jebos setia dan kayun minap dan purun lek saja dane jero Malaysia nika duen pengelisir kak selumbung kari nggih nak tiang bani ulan sing dak rame bani buat tiang dan nggih hai nggih wantah kadia sapunika mina kadi pengguna di tiang dan wenten sane ngarauhin kangnya menawi malih jebos sering margi minap kenten durus dados sampun kemawon enten lali tidang lusago rene pengampura di pet pradene wenten kirang langkung ngantuk titiang matur lugreyang aksamayang sedua titiang kalintang wimuda tuwi wimuda tuner ceron yang tatwa tate titi termane sor singgih base nggih pinaku sanane ngatur puniki pengguna titiang sinap atung aturang pramusanti om santi 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 om terus nggih nggih sok semua jero mangku nggih terus sane maduwe omongan banyak terus maduwe omong-omongan terus margiang rauh kesetre lan beleganjur duwene saya gayang ngayah tumun tunasi tiang sane mundut tirta pesimpangan margiang rauh ke setre iya durus memargi siki-siki dumun Ican galah memargi dumun. Lurus. Elengan tirta pesimpangan kepundut rauh ke setre. Bates dumun. Enge durus sane uperaga sane kaanggian pembersihan durus niki panitia ambil genahan ring baler pingin. Bongkar nika sampun.
Batis tunggu.
Buka ini buka. Ini sampul dulu kalau mungkin mau Ini bang ini. Mau banget di sana. Yang ini padong. Siapa baju Oke di Setro Boswood Outlive. Itu ya. Jo dulu deh. Paling jam 10 siang. Sing, maklum, enggak lemoy jembrano, lemoy negara, ci saing calon narang. Yan cang di bang lintas saing